ato renchem eyato omaiga na abrinya no owo kwa na tese yetete eda ba kokra enchemu ma yenka so o Ghana de neje yen county yese obi ahwe ne kwada dan da owo yenti asempa wada sorry anka wo so nyankopɔ acha wo nkwa no na wo de nyame aso se wo da nyame asema omaiga na nyina no na enye ne sa wo na abribia no wuti owo asem abeto mapono so eni se yechese ka bia akwakochi afa enkrofo 8 so ewo 37 military hono enye asem kuma na eyesa Toyota Saloon vehicle number no GR 1708-21 no ena just say akwakochi afa enkrofo 8 so na wotie emo ensemo a let us say driver ni no mo co speed pa eye na wo free Elwork Stadium wodi eba 37 military hospital hono ena just say driver one to ne bo enye America shi ena what wide and so person was stop it break and che ye and abakochi afa enkrofo nyina so ma wo mo ahwere mo nkwa enkrofo mako 8 ye my Ghana aden edie na ACC anase ye my Ghana no me akapro no asemia ekosuide eni enyan paaye ekunkumekunkum kwa na adore o my Ghana dan onti asempa seka beda sorry pastor beti se ene die nyakopon adom yen county owo biara anase yen ti se robbery biara ye de akoso no de bida ade bechi bia no woti asemfoforo ebo waso adaba for da ye bomochi na overspeed no so wo share uko ekwan wa ye try to slow down overspeeding kills ba ase mobubu nia e di egum asum e te se wokum enkwofo man se wokum enipa mako 80 e mebusuafo ya akọ even though say busuafo emambe identify bodies ni ye afia mebusuafo ni ya akọ pa se ya se wo ti wara na se wo nam kwa so wo kope bibi aba bedi no enumi be ye den ene de enam eye anajo 11 PM ena asemi ye de esi ye areho pa eye areho se adabafo odale dan ya kasa chemo ye bomu kokko se mu susu enko speed ani he ya no udimika wo kwa hemfa wo kwa yin se bia atechidi abo atechidi akra no 119 ketingi won se ne kasa ni 90 ye nya no so dan okodru bebia wo so odru enti die enti na wo driver ni wo so wonya abotra bra wonu se 11 PM Ghana no se nkofo endam abra wo nya do mo sheda endant na so obi kwa won ma afi ena wopon adwuma wo kofie na wo dika ekochi afa no so ya eye adia entwe a driver for mo hye edi mu overspeed na ya mo ye de mo kono baby ho no kwara eye speed na wasa wo ye de wudi ko e wasa wo kono boko sometimes so be to da bo se go na pop na driver yi di speed wo baby a oko wo be driver ni ko enso no wo di speed sa na ye de nyame asiso se driver ni na wo di sa bo ni woni ya de ya chi no na me mesusu se aban enfo ni ko prison straight where you can say you na no asem ko if say why you overspeeding and asenka ye mo hu debro and ka ko ye sa de and no owo bibi ye de e ka fa hu enso we no aban abokokwa amade se di billboard kese pa atutu akwemama wu twema wuti say ya trust slow down overspeeding kills but nyi na echu na so mobubu nia de gu asum se enya ade a mo betie na mo de bia mo peno e na mo beye dia let us say driver kro na o di sa aboni die e wo se ye di ni tumie e ma we musa na no asem kra ye mfa no enkotumu straight e se nipa enta wakumu no obi kunu wo obi ba wo obi enia eyeden egwom driver for mo nya overspeeding na enye adepa mo kum akra enkofo ehire omo akra too much police force no mesra mu say ye de mo ekosisi baby a wo say ye de mu sisi a e wo say mo mani ye de ekọ mi mesu say enka by 11 PM kwa omo police for ye de engine gina kwa mu se de be ya e be ma accident ya na so overspeed ye to be de e be cha wo say obi ba driver ni bi ba na so overspeed ya amuno wa na wo say wuchi no but sometimes be police for ni bi ni say o gina wo pa na wo say nka
ofokose abo e bia pass enkofo drivers for omo ban na so mo over speedy and say bia traffic lights kwa na say bia driver ni bi aso red no na wa sheda no wa twam no e wo so mo focus akọ no police ni no gina ho na obon komo ono no de ni wo wani se wo beskan ye konya ne ya moa na wa gya hye ni sa e bi connect ni sheda busa se mamiska na ne de munye kwa mamiska eside na police ni wutimi ekakasa say abra woni se wo wa sedie panty a wudi rap police mi so be protect my Ghana na so be protect nkrofo ana se bia citizens no wo mo kwan bi a bia wo be hye de be ya omo ebetene no wo de watene wo se na wo ye de wo jiska enti abasa na driver ni no so police we ni we kwa de se mi yo over speeding kwa de yan se mem wo sika de ahye ni nsem no de o mi de hye ni nsem kwa de no de hye bottom e no over speeding metimi aye enti no emestre abai so o ma ni eye de enko police for pa ye na ni na ye de mu no eka ho enti na aba driver for so enko police for serious no efi so nze so draw no discussion in some kwade obe chema ye de akọ driver ni biara ono ebe de ku nipa na wo say ye chi no di ni too straight ye wo sa na no asem efi e di nka de sisede aye de ato ho no inti ya chiu dia straight to prison a court is sembia ni yem diwa no asembia so ko mfa nipa poly 8 aden ye ko ka mo be ka so road ekwan nye e so hwe 37 kwan ya eye kwan ya eda so eye smooth pa let is a driver ni no wo sheda pa no ye de wo di sa boni we ye betra ba so o ma na ni emra from pa na lipo kunkum adoso e wo ye my Ghana na ha gini ye pa amasro e di humbo bi aba beto o my Ghana okro ni se bi kwa from amanani na so person mo ba ko ma o mo ti se wo nti no se a enye mi ma o bi a mi kwa na mitiri nye na chese obi aba be kumi anase amro be bi aba be shutumi agimi hu sika anase agimi japade nti na ne sa no me ye de mi ma eno so ka hu tina ma ko fu be bro mo akwantu no mo pese o mo be ba o my Ghana e kro no e ya agi edimboni e ye my Ghana de se ke hu ye Dr. Kwame Nkrumah gisi ngwe na ko no do penye mu enso so no ase e ya atochimanto ma penye ni so ma hu mini so se ne be ya bibia be totokwa mama o my nipa ewo o my Ghana mu no ya ho ebeto ye ewo asomujiem wa wo hwe me so pese wo hwe wade efa ene ensem nti no me so se ko ye YouTube channel na ko subscribe efa ko too much GL comment section ho so hwe wade efa ene ensem yo ofi wa na follow on Facebook Instagram and na Twitter na me amedi ene ensem yi ebra mo no me din e di efia enstroma e da se ne ye besen Asia